kwarta ken ado adelata apon pag sinaanta kas na ornos nga agasawa idi kalman imbagada kanya anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit atrak ket jak amot napaspasama ngem idinta simang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen nakarkarga inal daw biag pong agpalpali iwak iti kastoy akasasaad nuari genjak pay nakay mukat nakalugan ka manen te basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napangkat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasugpon daytoy bulsa itan baket lipaten nak basit atrak nang tedken katraksa toy hatdok ko di mometen kayat inim imas mumet di basit atrak san mailiw-liwag di naramanam idi napangkat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasugpon daytoy bulsa itan baket aglin ni patan basit atrak nang tedken katraksa toy hatdog ko di mometen kayat inim imas mumet di basit atrak tuyat tuku di mometen kayat naim imas ken ka di basit